Hello, Tuni Kuki-Zo sin Vezo na bon chaven lem na UVIN Tuni 13 March 2026 ahita in Tunin Jong igam sungova thelso ho aban banin hin veo hitin igam sung inam sunga gen thei ha satna ito ho abanei cha update in bol de wahi gamdang thuso ho jong hin sein ti loi jong tampi umovin gamdang thuso ho sanga hi tu le tu a poimo cho e ho gam sunga khat la khat ki to mona a hi lawai la khat I din khom thei lo pau hi na ki sa ja chu gamdang ho ai ki dal ji a ei ho nam sung gen thei ha sat na zo hi focus ki bol hen hi chilang zo hi niau khat ki ve sui zo hen ti a hi gamdang thu so ho hi hindal ha jiu a hi in tunia thil so ho bang chu iga vet na hi le kuki CSO hon dem na tamta abolve ti ho jong mo a hi in chole ZUFS kamson hon jong kuki in pi southwest ho hi nithum sunga ngaidam na hung ki thum diu a hi ti a phat atepi we ti ho jong hi mo a hi kinin hi ta chu igam sung inam sunga thil dan ho hi het thim na divin tu ni a hi aban bana in sai de wa hi in tu ni social media kaga mo khat chu di zonga di in alang khana nui zat zonga omin printer khat ahung kita do en ke chun ipi thu hi tam ti a chu a thu chu kaga sima hi le tu lai ku ki cha te man cha thu pi pen ti a chu ahung ki so en hi chu ka gela hi le nal ka samo mong en e ho hi thu di thu pha ho jong hi tampi he aven a hin la a bolding hi ji po win bolding to ding tham ding ti teng la hin ata ta on ground na hung ki pedo ding ji lo je wa I boy wa hin masanga jong UTV in sem do ven hi chi UTV chu phateta na chi ha hen lang hil tu ni chan ge ya hi igam inam hi mi iza nam khanen jana ichan mai thewa hi in a hin la tu EIHO igam inam veng bit dinga hung ki sem do ho na sanjong EIHO la EIHO ni ki su mang thu wa igam inam ha ding dei lo pan la jing lungthim nei jing igam sunga wang hi da akisale zengi ti hi iga phone masat no hi hanlang chole masanga igam sungova PR ti chu president rule an laya chu president rule a hi ji in media war chu ho poi press release a bol thai a hi jong la bol jing ding hi ti a hi inapat no ham ti ai la tu a hi press PR la anaki chai ta in press release I bol ho la inga di povin a thu a hi asaya I sei thowa atong ding dol ho hin to lova hi ta hi koi jing deu hi tam ti jong hi inam sunga thudo len ta khat hong hi tan international hi han national news ho hi jong le ivet na hi le jan hi thil so ho chu KOIMA a oi povin azi chu EIHO kuki cha te mi thum ham khat amat nova na mi ni ahin thawa aban le EIHO mi som ni la khat lang imat nova dam sela ilha do pau chu za dang nam dang ho zo sin jong kuki cha te ngol dan wang ti hi ai jing tain Christian hian Hindu and Muslim hi jong le hi chi to Bengal a teng le hin khat le khat ki za to na ding le I movement achal ha theine ding pa zo chu thupi a hin la tu ni a hi ho hin thil khat hin bolwa a hi le ikilep theine dewa hi azat zat pathina kilep loi tampi hong jiwin zan hi a jong thangin bai te a hi in ama hi THEI khuho a hi in aban le kamjong district lang a hi in alang khat na khat cho hi le thangboi mang khung sai a hi in ama hi ukhur district a hi kinen sangkai village ho a hi kinin hita cho sangkai wang ho a hi kit bana EIHO min ei to ha ting le hin deilo bola I bol jiu ho bang hi ivet na hi le da ki sai alang khat na amani chun ipi bol si hlonam amani chu innocent hi lo ham ai lo la amani jong chu thing no ya isim tha deu ham migilo wa isim tha deu ham tang hul ho si chu innocent ham e ho chu innocent hi lo ham
hichi hi lam kai hon igel phatwa ngai tu ni a igam inama dinga pan la a hung ki pedo zong hilo min ani acha hol na ding a hi lawa hi la khopi ven bit theina ding khopi tuine siam phadinga chi ho ama hon hichi to banga a bol pau hi ige lai le chun lai nat the jing a hi ti pa hi ki sei do no men alang khat na nga hichi mi ni anaki tha na chunga I chan ham khat na tangkhul hon ku ki cha te chunga pan ala dan ho le ei noi si dan ho hi jan he azong chu kuki in pi Manipur ho a kona akizatai e ho idin mun pau hi ivet na hi le tu a hi EIHO hin Mipi izo lep jing deu ham a hi lo le Mipi hi kiwa na ineyu wa eima in sung phat chom na ding bo wa hi kong I tol deu ham ti zong hi koison lien ta hi ipizi a hi chu iseu ham ti a hi le tu a hi ilam kai ho hi veleu chun khat la khat ki hetu theilo khat la khat zong kilung to theilo agam kaya ama lungdei na tong to bang en hi hin kho imang tawin KOIMA ki za to na KOIMA ki het to na umbi se lawa ama thu a lam kai ka hinai tia na tong to banga I umji wa hi chi to bang thil ho hi lung a hi masanga jong inamu so ke dewa hi in NSN hon video khat a hin la do pau jong chu all the rakimu ai le ki bolding ei ti chu a hin hi chi to banga hi inam pi hi khat la khat kilung to ta hi pan kila thei han lang ilam kai hovin I to bang to gon ane ham hi chi pai ki nga thei han lang ilam kai ho in jong mi pi lungdei I to bang ham hi chi chu to ding gole inam sunga hi boy lo hial ding a hi in a hin la hi chi to bang lunggel inei lo ji wa tu ni a national news so a kisim ho bang chu ivet na hi le alang khat na za cha jong a umin Midei CM tha pa jong hin hichi mi som ni la khat tangkhul ki man ho hi innocent bawa se ya hichi bawa ho sa a ku ki cha te a ki man ho chu uile a banga agial pa hi ku ki cha te a ki nom poi hichi to banga imi isa min dei lo bola e bol pe a tu ni a CM khat hi a aman thil asei na ho idem pau hi alang khana chu EIHO separate administration I thum a hi ji chun keiwang kapona poi amana se lo chu kho ka sapoi a hin la alang khana deputy CM khatnin hi chi to banga imi isa khat deilo bola I ki bol na chunga agang theilam pe na email ma ho thado dinga pan ila pawang hi na akisai ti chu ga phon do thewin tin hi chi chung changa hi ga veleu hen mini keu ki that keu a hi poin khat jong hitima a chu akeng anaki ka pi a akeng sunga tu le tu a jong hi thalchang izan ham khat hi asunga cheng dena hi chi keu chu hilawa a khut jong a vei bo pi wa hin hi chi to banga deilo bola min ei bol hi chu nga hi wanga e hon lungsit na khotu na pathin ging cha te hi zewa I tha do danwa thu I sei pa wang hi ka nam hi te ho galai ta a hi che ho wang hi koi pathin ho lo ka he poi hi che wang di ka sa poi lam kai khat hi a I gam inam ki hum bit na ding le gam tum mu thei na dinga pan la hi wa hi le hi nge pathin het ding hi a hin la igam inama dinga ipi phachomam ti pa hi ilungel wa jong igel je mo ngai akenga hichi akap kyo a hi pon hi chlai agu jong ho imu de hin x-ray kila ho a te bo pi oi a thilel mana hung hing do ti ding hi hichi to banga min e bol nu nga jong e hon tu ni a thu se a ki sei ta lo ding a to jong ki tong ding hi I macha ki bol lo hi la gang ta ato tho ding hi ti te hon I tha do ki de keiwang kalung adam po na hi aban kit a jong kuki in pi ho Kuki-Zo council hon jong condemnation a hin bol lovin e ho I hat na pen su printing press na
hi chi to banga thu so I ball pau ti lova hi ball ding dang Kuki-Zo ten inei ta po vi ti hi chi ho a ko na hi mu thei a hin tu ni a jong Kuki-Zo council hon jong dem na a hin ball lovin ta chapa ni ki thana thin khogin bai te kum som li le ni chule thang boy mang khong sai kum som thum lenga amani ki thana chunga deilo bola ki bol na chunga hi kei hon jong kapo nat bivin a hi lawa hi le hi chi to banga ki bol ho hi na sata in demna ka bol luvi ti a jong hi KHAT si hon jong thupon a hin bol luvin a gang theilam pe na tu a hi CM pan jong tangkhul ho bo focus a thu a sein Kuki-Zo te ven bit na dinga I macha thu a sei lo ze in a hi THEI le Kuki-Zo te ka ki hin so thei na divin ka demand pau hi nei pe do gang oven ti a jong hi thu sei na anei wa hin alang khana tua KHAT si te demand tabang hi I bol jingo ngai a hi in Kuki-Zo te hin panmunding inei lo tiang ole pathinin panmunding khat hin pi a thil thum ding inei lo tiang le I thum ding khat e pi a hi chi chu amun na ding alampi het lo ting jong le lampi pathin hin ei ko mu pi jing a hi in a hin la tu ni a hi kapu na cho dang hi pon igam ina ma dinga a hin kho phala a thisan phala tu ni a igam ina ma dinga ki pedo ho man cha da ni thip lo ba ama hon hi chi to banga pan ala na chungu wa tu ni a hing lai sin na to dan he lo pau hi lungdon umakisa in atheng ta asai dinga cho hi chewa KHAT si thu pon hi di le jong le hi chi sanga khau zo a hi a bol the tu ni a Kuki-Zo ten hi chi to banga ei ki bol na chungai ka lungkim po ve Kuki-Zo te chen na zo sia total shutdown ding solution khat to ka a Kuki-Zo te chen na sunga lam hla na ima thailo ding hi tia highway ho zo si kha tan deu do la hi a hin la tu ni a thin khogin bai te chule thang boy mang khong sai ama nin zong igam inama dinga hin kho ato hlon a hi ta in wang sit na chung chon I bol ji pau hi da ki sai lam kai hi a hi the a hi le Mipi Lungdei bang I movement hi Itih chal ha ding ham ti pa hi I vet sau zep mova na I to jiu ngai a hi tu ni a jong hi ta hi a thu mai mai ai sei vai le koi ham ina sa pi ding koi ham hi chi to banga Kuki-Zo te hin na sa thei ding tu ni a jong hi Kuki-Zo ten hi chi to bang ken thei ha sa na I to wa hi le government in ina sa pi han ti le government jong pressure pi ungai chu highway ho zo si kha ungai chu I to phana zo se I kha tan ungai chu ki kha tan ki lo ki phin na la ki nei lo nga asun na la phateta ki nei lo hi chi ho hi koi ham igam ina ma dinga thingam dinga hong ki pe do ki nom ding KOIMA cha hong ki pe do nom lo ding ai tu nia ka sei nom pen chu igam ina ma dinga hong ki pe do ho hi za bol hi tin lo pi theina pe na bol lo hen koi ham igam ina ma dinga tua hing lai hon jong pan la nom lo ding koi ham pan kila nom so ke a hin la Itih nu nga jong hi chi to banga gucha la cha ho banga thi mai dana eu mo ba hi la chun koi ham igam inam za ding ki gel phau te kana me te ho lam kai hon jong a hi thei chana thil demand I bola thil hi inam sung igam sunga di lo ta hong ke bol ting le I chan ge ya government pressure bol ding ham ti pa hi iki got zep mo ngai ilungel pau hi press release bol mai ya I macha phachom loading a hi ti jong hi ka sei do no me nei hi chi ba na chu Kuki in P Kuki student organization ukhur hon jong subject nga aji o hi question bol na ho zat jong a bol ki na win ama hon thu do anei pau hi alang khat na hi chi point a sei pau hi neu khat ga velo hen CM pa chun ipi bola tangkhul hostes ho bo chu angai tu a Kuki-Zo te
dei lo bola ki that ho chu ina sa pi lo hom adang asei be ki ta lo pe pa na chu ivet ki na hi le chun hichi government of Manipur address dinga hi ta poi tu ai EIHO kuki cha te hin separate kuki len iti wang wa chu address ding pau hi Manipur government pa address ding hi ta lova Indian government pa zo hi address I bol wa ngai tai ti ke sei do no me nei tu ni chan ge EIHO hi ipi igel ham separate administration I thu mo wa Midei government la ki job jing Midei government no ya sum la ki kila jing hi chwa chu koiham na koiham separate administration na thu mo vi ti ata san ding nga khu het nom vai le nga man ding chun nga khu tuila a khu hoi ta mu jong le amat theilo chu adei banga a bol theilo chu ahin la nga koi ahin khai tha pa khu nga in ahin val ting le ahung o ting le adei de ya akai thei chu hi chi to banga chu tu nia ilam kai ho zo si hi mei te nga ko ya o gam I ta ven ahi the ya hi le lam kai hi atha thengo hi te na zan ha jong chu status a jong kan ko in EIHO kuki cha te hin ikilam kai da no adi poi iti vin organization kiloi khom na za chom amin atha ise mo vin ahin la alam kai ki hel di lo ami him ki hel di lo hi chi chun ipia to do ding ham masanga ato do dinga hi le masanga kiloi khom na mina ko na jong chu I chan ham khat ato do the hi ahin la hi chi chu hi talowa kiloi khom na tha khat hin siemwa hi chilanga alam kai I dei lo pau chu hi chewa lam kai ahin tu tho wa hi le chun kiloi khom na min I hiel wa chu ipi ham pha chom ding hi chewa athu sei pau point number 1 a sei pau hi nga velo chun hi chi jong hi athing ta asei dinga chu chief minister pa hi imacha oi moding jong hi ta poi tu a hi aji chu separate ki thum a hi ta in separate administration a ki a hi ta in hi ji chun a hi the a hi le pan ila tha de wa hi na pan ila tha o ngai Ivan lui pau isu la lo vai la van tha ki van the lo ai ti pa het no ngai ai chole Sangkai village authority hon jong don put na ahin bol ke no ven hi chi jan hi a khanui thot kiti hi chi naga jut hon thu so ahin bol na wa Sangkai village ho warning ahin pi o so agang theilam pena ki chon do ven na agang theilam pena ki chon do ven a khoti lo wa hi le nagam sungu ka bulu di wa hi kain tha chimit di na hi ti hi cho hi chi chung changa hi Sangkai village authority hon jong don put na hin bol vin ama hon hi chi wa ngo na e bol ho a hi lo wai le tangkhul gama gas dana chenga e sei na ho hi baseless a hi na ahung kon do na I ma cham lo a hi chi ho hi thildi lo ta ngo na ki bol a hi bovin itiam khana kuki cha ten tu a chamna deya pan kala na ho hi nang hon hi ta hi nengo te wa thil phalo na hin bol wa hi le thil izakai aso zo se nang hon mo na ki po de wa hi ti a jong hi Sangkai village hon jong don bot na a hin bol ki do vi ti jong chu mo a hi ki nin chole kuki CSO working committee ukhur hon jong thu so ahin bolvin Kuki Women Union Cedar Hills hon jong ngeta chu condemnation ho jong a bolvin alang khana hi chiwa Kuki CSO working committee ukhur hon thu asaina pau hi ga velo chun hi chi a khatna a ama hon demand a bol na pau hi a hi le hi chi to bang thil bola kagam sungwa dailo bola e that ho hi agang theilam pena mat do hi hen na government in panla hen lang mando hen ani na a case ho hi phateta a register ki bolding kampo pi police a hi lo la cycle police station na case hi hen kei hon ukhur police ho kata san po ve ti hi chu e ho hi chwa hi neu cha ga sei be lew hen
EIHO hin tu ai separate administration imova hile ipi iphat chom deu ham ti hello tampi ki na lai cho ipi ji nam tele tu azong hi veleu chun Kuki-Zo te hi police state police izat momong iumovam Kuki-Zo te chen na zo si a Vaihom kham jong ki lo chu Kuki-Zo te police ong ki hloma mai ki kilhing zo lo chu to azong litan boy na hoi het deu hen litan na jong hu police station hu atam zo tangkhul hoi chu ize achu tangkhul ho khun litan gam sunga litan khopi sunga hu Amy alu thailo wang tangkhul nom ta alu thaina hoi piji ham tel a police ho hu tangkhul ho ai ja chu tangkhul ho chu information ki pe to chu ki veng to chu ama ho a hi le Kuki-Zo te ga chi ding ti a hi le ha asata chu na hi chu ipiji am tel EIHO Kuki police ki ho mai hi chi to panga tu a jong police na sanjong kilhing zo lowa i mobile separate administration hin mu tengol Kuki-Zo te chen na zo se achu police hungai chading zat hungai chadi so ta Manipur gam song IRB uma MR uma police uma commando uma hi che hot bang kho e hon jong inam sunga hin ki sem tengol mi ki kilhing lo ding a hi tu ni a gam dang mun danga na to na hola i lei sang ba separate administration hoita to sat leo han separate administration hung hi tiengule igen thei I ha sat na ho zo se hung ki len tin mei tei suma ki depend upon tin eima gamven bit na dinga pan ila ding eima thilpha I to na inama dinga thilpha I to na chunga sum tampi imu thei naw lampi hi chi to banga to na tampi hung thei dinga hi ji chun kanam mi te ho igam inam veng bit no hi ti le hi chi hi hoita ta I support de hi ti pa chu sei do no men athum na a cha hi le investigation NIA khutna ki koi do hanlang NIN phateta a transparent ta Vaihom hom hen achung chang thu khol hen tangkhul police hon a khol deu wang kata san po ve ti pa chu a hi in alina a sei ki no chai le center government in agang theilam pe na tua zong hi pan la hen lang Kuki-Zo te chen na ho zong hi phateta in veng bit hen hi chi tangkhul ho ke hon mi som ni la khat ka hla do win a hin la CM pan zong ke ho ina sa lova tangkhul ho bo ana sa hi chi ba ko na zong het the a hi ta in hi ji chun Kuki-Zo te chen na zo se hi atuma ki Vaihom na khat ni pi win lang Kamjong district hian Ukhur district hian Kuki-Zo te cheng zo se hi agang theilam pe na kampo pi district nga ni zon pi win hi chi a hi la vai le Kuki-Zo te ka kin so zo lo de wa hi ti zong hi nga li na le nga na in sei thau a hi ta in aban le Indian battalion ho zong hi permanent ta Kuki-Zo te chen na THEI kiti na khomuna hi khatni koi pi wen battalion khatni koi pi wen a khoti la vai le Kuki-Zo te naga hon eisu gen theine deu a hi la vai le ama ho tam na mun a hi ji in I chan ham khana I hin tha be kit de wahi ti zong hi thum be na ana nei win a chaina pe na sayo cha hi le hi chi demand ke bol ho hi agang theilam pe na ningai to pi win hi chi demand ke bol pa hi akimu to ka a infal tu Ukhur road hi ki kha dinga hi tai ti a zong hi phone do na a hin bol ve ti zong chu iga he the device se wa hi in tu le tu a zong hi Sanapati District Student Association hon zong kagam sungova army ho zo si no do hi han kagam sungova center force ho adi se na Assam rifle ho da hen ti zong hi thum na abolove ti hi mo a hin I chan ge hong success ding ham wang a ke pon EIHO Kuki-Zo ten tu ni a hi Indian Army ho ita san wa hi in a hin la ama ho hin tua thil phalo abol go ji wa chu Indian government agam sunga ding hi adei po ve ti chu I het theine dewa iga phono hi in thil pha I bol ting le min ei mule ti pa hi ilung thima uma in sung jinga jong hi in isu thena in hoitai na he tup ting le inu ipa iti le hong de ham ti pa hi anakinga lel ji a hi na hin la thil phalo I bol ting le kanu ka pa hong khan te ti a
chat tabang ba ho tu ni a jong hi ama ho lungela hi le a volunteer sim ho zo siu NSN ho to ki thuan lang ku ki cha te ho zo se ki hal chai han lang hi tin pan ki la theile ti a hin la center force om ji chun alung dei bangwa hi na atong thei po win hi ji chun agang theilam pe na AR hi KHO area akona ki lado ta hen ti pa hi na sata Sanapati District Student Association honjang demand anabol ve ti chu EIHET theine dewa iga phone ken wa hi in aban le jaleng rong honjong ni chi jaleng rong front kamson honjong S kamson honjong hita chu Kuki in P Southwest Southern Hills in amasa thupon anabol pa chu ke song lung ki attack na chung chang ho ana so na chunga hi nang hon approve na nei po ve naman na don in ha movin na zo na say win hi chi ho hi ZUFS kamson hon a ball a hi mong ti hello hela apo chet na umlo hela hita chu ngo na ball hi Kuki in P Southwest Southern Hills in ZUFS kamson ho hinga ni thum sunga ngaidam na hin ki thum lo wa hi le action kila ding hi ti ho jong hi chewa hi thuso a hin bol ve ti jong chu mo ai kin ne hi alang khana Kuki History Identity Protection Committee hon thu a hin sai pau hi ama hon enin sai pi in ti za cho in se wa hi in cho to bang hi ki sei nom be se lo wa hin a ji chu tu le tu a hi mel ma ho sei phat a hi po in hi jong le ama hon jong strategy nei ta a na a hin to jong hi mai thei hin tin hi chiwa ama hon a sei na wa chu a hi le Indian government in tu le tu a NSNIM ho to agreement sign a ball pau hi abrogate ball hen lado hen ti hi zo lado hen aji chu ipgm ti a hi le Kuki cha te chen na ho le jaleng rong ho chen na zo si a hi muiwa lam kaina a NSNIM ho hin mi aza a thawa hi ta in Kuki cha te wang chu masanga patna mi sang tela ana thawa khoja thum lang hi eina la pi wa hi ta in 93 khang la ya hi ji chun a hi the ai le hi chi ho hi NSNIM to Indian government ki ka agreement ki sign ho apal ke na ho phot chet na a hi in agang theilam penin su to hi chi agreement a bol pau hi NSNIM le Indian government in agreement sign a bol pau hi abrogate bol hen lado hen ti hi thu movin zaleng rong community ho jong tu nai sa jong chu ki kap ton ho jong hi in Dimapur ho a hi lawai le Kachanaga area ho a jong hi I chan ham khat zaleng rong ho jong ki sugen theya ki that jing a hi in hi ji chun hi chi NSNIM muiwa lam kaina a hi center government to NSNIM ki ka agreement ki sign ho point izat ham khari apal si no hi ta in hi ji chun agang theilam pe na NSNIM le center government in agreement sign a bol pau hi lado hen ama ho hin hi chi agreement sign ki bol zo wa jong milham ho chunga khut alhawin mi izat ham khat jong hi dailo bola bolwa atha ji wa hi chi agreement ki sign pa chu ki palke a hi ji chun Indian government in agang theilam pe na TH muiwa lam kaina NSNIM ki phu hi agreement ki sign hoi agang theilam pe na lado hen ti jong hi thum na ananei ki no vi ti ho chu mu thei hi ni chi chan chu tu ni Kuki news mang cha a igam sung inam sunga idin mun ho I het theina deu le tu ni a ilam kai ho in Mipi het ding le government het dinga EPP phun la na ane yu ham EPP chu het dinga lom ase yu ham ti ho chu apoi mo cheng in sei do wa hi in ETM khana update hung kit na hi le zan lang le hin bol ki de wa hi tai tu ni Kuki news hin ve a hin ngai ho zo si na chung chi win ka ki pa in na bon cha win pathin in phat thei na bu jing taw hen Kuki-Zo